Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rein sa Zeme ko na pumwangai dale. Assam state ke by election assembly constituency mingyoge wang rabeh by ke zehim roiding kumchang nazang kaiket ke bamgulei election commissioner of India ne jinai chitke je inkaite se dammai ge pechi gailei. I me by election bam rabe assembly constituency mingyoze go Saigon assembly constituency kaite set Babanipur assembly constituency hadaiket Tamulpur assembly constituency ringyote set Mariani assembly constituency haket chaket zainalang beteuza Trora LAC assembly constituency haket chesna Danai hachitke zing kaisno maumage Afghanistan kadege Taliban government ne hindi kchibe Afghanistan Helmand province ke pepet kaidalei ai hindi kchibe na saza Afghanistan ge Taliban government na saza mipe mira me pnui muige kepto taraza gito tara hetpet kaidalei Taliban government na saza ai mipe mira me pnui muige gito ze kepto zabambe muslim gu rasi zai maglei zai phe maglei je kchebelei Nai chitke zing kaite set dammage Jignesh Mevani independent MLA Gujarat Vadian Assembly constituency ge kebepe zai hai manana chi bambe karaibege Jawaharlal Nehru University Student Union President ge bepe nakate the Communist Party of India ge Bihar ge ne kebepe Kanhaiya Kumar ne panai hangna jinai chitke zing kaite set dammage Indian National Congress Rahul Gandhi ta ge ne git kaibe tate gaidele Avok Singh ne jinai chitke je kaite se damma ge Punjab Pradesh Congress Committee gu chief pe pepe te bam betabam ne resign betabam pe so gai dele Nipur Chief Minister N Biren Singh ne jinai chitke je kaite se damma ge Super IAS 500 ke chebe IAS exam tha ne me lungsia jaba mahang scholarship program Manipur government ne Chief Minister scholarship scheme kangne civil service aspirant exam tha ne mahang let kai dele Chief Minister N Biren Singh ne saja Super IAS 500 Alternative Learning System ASL Delhi UPSC gu coaching ilang baka kateira mene penugu class me kategulei tekechelei zai Aiza State Academy of Training Taye Pak Infalgene kategulei tekechelei Anui North East ke railang be hazau bezine Zudima anui kilongene takat lebeng hazau Assam Dima sagu traditional brew dagene telung zabam be hazau anui North East ke railang betuz geographical indication GI take lungai dele Aipo Zudima hazau ze tini takna katlebe ko le relang bage sticky rice tini tak chuluze anui Zeme zauge duihi naik bet kalugum ze traditional herbs bet kaluze sai ka kerdia ze ka gelba ko le je kchule zai aipo Zudima hazau ze tingkum kerria ze re do bile je kchule Mizoram Minister K. Lalrin Liana naka Civil Supply and Consumers Affairs gu Minister Pungzambe COVID-19 rarikin an ran teuze Zoram Medical College COVID reuki ge pungwangai ze miteugai lalei je kachule K. Lalrin Liana na pakuchumbe Mizoram gu Minister COVID-19 rarikin draga bedelei ze official sources na salei Sam peichi ga be ralang be tu ze anui Zeme ko gane pi makcha kanchi be Bible hana point hang kya lit be bamgulei ai ze anui Zeme Assam Manipur Nagaland ge bam harasi ki makcha kya lit gane mlei na hange let ka ba ko lei ai ze online gane pi makcha kanchi be Bible kya lit be bamgulei zai aipo kya lit ka be gu hatto ilang behtur first prize na rangkang changna pakana behtur second prize na rangkang sangke chahaminge zai pakachum behtur third prize na rangkang changke Aiza categories kanala muile ralang be categories ne hana poine ting kum mingye gane ting kum kreu ko na changbe zai bible sambam ne mathai pro mingye gu pudum eket kene pudum skui changbe sampai to is a true happiness coupling be so good parale Zai pakana ba categories na hana poina tingkum kroi ku chumgene tingkum kroi set changbe zai bible sambam ne karaibe Corinthian me pruak kroi ku chumgene pudum eket kene pudum kroi ku chum changbe parale sampai teuze kuhungbe love kachewle Aize November kruke zeng kai gene chuze kruke zeng kai kana lungge pi mak che ke ga lube video langwang rale Aipo ge kya halit ka ne melena nang nui gu personal detail nang nui zi nang pui nang pe zi zai nang gu state zi zai nang nui gu WhatsApp number aipo mobile number pakange pega bege langwanga rale
Zai December ndui ke je ke tingkum chang na jang kai ket mai ge nangnoi gu result tu chi be media ge ne legai rai gu le Union Health Ministry gu report sai suize India ke COVID-19 rar jinai positive test pen me mina sangkrote set se hais na je rex swimming e medu positive test petele COVID kan ravgine idai di me recovery jinai te zemina changkai srok che himroi me idai di lei zaina ka te ze India longya COVID kan ravgine idai di me recovery plan te ze krok chum ze lang kai squeeze changring yote senma idai di lei je ka chulei Union Health and Family Welfare na National Vaccination Drive jinai gu report sai suize COVID vaccine roh kabloi lume te ze kro react set sna lak srok me kablu de lei je ka chulei Manipur State Health Department gu report sai suize jinai chitke jeng kai te set dammai ge Manipur COVID case ka chibe test pet me mina haina za kristroke me du positive test pet lei zai mina ham ngeu chai di lei ja ka chei zai COVID kan ravegene jinai idai di me recovery stage mina hat catcher react stroke me idai di lei ka chei na ka te ze Manipur ge COVID rarit kene idai di me plan te ze lak catcher chang kristroke se haina za kai ket me idai di lei ze State Health Department na salei Zaina lang betu ze Manipur ke COVID-19 rarit kine na ka te ze raja bomba active case ne mina chang na ze hakke chanda ku chume rana le ze State Health Department gu report na rang le ai gine na mai gu mara sam news ka loi ga de le pi guys ang kinga ni mele indu to de le